Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV Jambo Betwa Bombote na Beno ay Sali Losako et la Konza Komba. Good morning, bonsoir. Nathan on se écouter Lio Ozolanda biso. Merci na ba frère na biso, merci na ba téléspectateurs pour le message au Landa biso na les amis TV, vraiment merci pour nous bakisa malisusu, merci. Abonnez-vous massivement na les amis TV, pas plus pas moins, juste les amis TV. Merci à toi mon boss et papi mon compte pour l'opportunité et merci à toi Pierrot Malanda mon conjabatoriste à Katabissé jusque là nous devons remplacer na monanité et na lobaka o ya l'équipe à remplacer ta mambo salarié qui la rabatu mambo sala pour en tout cas et merci à toi Dicodier ba chauffeur ba grand car na Katia Paris papa na Jérémia merci penja na situation au réglé pour la ngai na zaki wana vraiment na zangi ba yangai ba lika ko souteninga o yo boko mo mono yo dianze mwena liambo on les a souté ado yo bezala na nga pela zala nga kaka yo to kuta na ka un jour parce que dans sa tour du monde o benga ngate so na leki na veine na na France wana ko mekate comme ko benga ngate na veine na so morning na France yo be Belgique ko meko benga o bela mama ko je mutena to sola ça va to ngane to sola bien to sola bien tengano chez moi si tu sola moi si j'étais sola si tu sola pas moi si je sola pas là na tout ça la couper na kati binonios merci na binonios vraiment parce que comme le Vietnamais de Londres vient na motika ngate John Yalala bientôt là na tika plateau na grâce na Acacia bazo expliquer sur la position ni mobile ko ko pesa moi ça ko pesa mobile ko ko pesa mobile ba position yo pe ko ça passe à côté la montée comme merci beaucoup hein merci beaucoup nga singa ka pour s'abonner vraiment les amis tant bolo ba mamba position mon bat li bali pardon on n'a pas une position ni dans ma soko na maita la lola ponde ni position tout nous a dit que quand on a kangi on va na côte si likata non na kati to na comprendre binoté na comprendre binoté mais éviter dès que la on a vraiment soit on a posé avec nos on venait tata na maman quand on a tata na maman tala yo mo bitato ba moi mbali mo peza yena e kaka ayaza posa to bolo ko boy et panzana akuta pa mati mata place boy sala boy baluka to comme na sima akena bali ne mo sibisu so ngana fandi ba panzana ba sala boy ba tourner mais ponanga ezana ngo na bete mais na ko foi ba ko marquer netinga hein so vivre na ngai so sana nga mamba sanité donc yeba ki na époque na na marka la bangate ngaza mina gumba likolo boko sedikata pa na gumba etali ngati obala nga gumba etali ngaite ndeti nga pona ngai okoyela nga biloko wana te ebena ba sport bongo sa sango pesa mbongo yango nyo pesa ceinture na mobile no fombongo te apena ceinture noire bongo do pa ngai te dona pesa ceinture bongo tambalo fe ko mama o te e ko mama kasi te yango na lo ba na époque na yo fo marka kaka o eza poso na be kutu ba siba mais poso pa mama pe na ko marquer bon pour na marquer fo na ba papa fo na marquer mu fo na tombola loko non mobile pa ko siba ngaka na poso ba papa na mama meto siba ni na marquer quand na poso papa na mama na marquer parce que na ibo siba mobile yo ko siba mobile o siba ngate ngate na o sibe na marqué quand la position mon papa na maman na sibende na otike le butanta siba ngande na siba na position papa na maman yo tombola na lokolo yo baluka na yo bale lo o ngana yebi mobile foi ba satisfaire surtout na o nyoto za na mo besoin oh te mobile so tu maman on a ta ceinture chaud ya chocolat c'est que faut bon ça mo bien le moins c'est pas poussière so ce qu'on comme maman na nyonso comme que mobile biso ke te na position ibela ngape mbo o satisfaire wala yo lo binyo maman sexe yo lo maman sexe to ba mambase yo lo deke mobala sina ngana ke ibele mbongo poto ke d'hôtel no deke ko fu d'hôtel non ke yiba mbongo na ngato ke aussi ba no ngabie e mettons on suite comme super sina na posa mbongo ba ke fu d'hôtel a sibi mo simu de wana sa te yo na lo ba na époque na fo marka kapo akokuta na yo pe bo asali na yo o marquer na yo bien sûr mais ba ke to marquer so azani na posa na de ba na tombele lokolo na panje be posa na moni na jo na petio na tombolai na panzaye ngane na boye ngane na za boye na lingana na mobala lingani ngata ke ine tala ngana ke na koma tina ba seti mobile pena dobenga pena seti ko seti ku 5 coups ni sa mu pepe nga 5 coups
sauter nina moi on bozanga mabala donc bozanga libala mutu ameka yo te on ezaki ba délire na yo na boy te je na dis premier pas et ça que moi si mon fandi na libala moi si moi na libala na ye donc azali on mobala beta ke ba 7 coups ba 8 coups na lobinga on les a yo mais pour na ngate ndeti pour na ngaso na vai na libala vraiment mobala na nga kosuka to kosuka ba 3 oui, on a baissé du côté. Moi, il est là. Oye. Moi, il est là. Moi, il est là. Moi, il est là. Biso na baba bikolo na biso tozali. Ebi ke caresse ça, on va pas satisfait. Là, ezaka mo si banate. Là mo ngai ko caresse nga fulikate kota. Moi ko ba lo caresse nga bana lelo ti lobi na ozana biso likate kota pona o ka bien. Donc ba biloko musu soti ko lobanga ke. Un tout ce que le mobile m'a boito vona yeka raboto parce qu'on a après les soni et pesa na tu bana saka position moko na bana to yibana na yi te mobile ba chanda ke biloko chaque jour on laisse nga tata na maman première position et bota kaye na belle et tata na maman position di bosse o kaye bima na mokili ya belle bima na mokili eza tata na maman bino simola ndanga eza tata na maman eza ke maman lali tata za likolo yango belle botama kaye botama o ya sala boy eza biso de fo construction na position boy monde eza développé chérie attends monde eza développé tozala na ba né 94 tozaki na ba 0 mois maintenant toi na 2019 to comme na ba vingtaine vous comprendre ngola ça que monde des autres développés donc to la makambo yokola au lieu pour na tango qui peut ça au lieu pena na kutu bien au gasi que au lieu ti vendredi mais faut le na tango faut lier les sous que pas ni na pesa mbana ba to le bango développer so to tango ti na possible na c'est que faut to ba peke possible na moi na pe fa développer faut moi la développer les deux mais awa si vous prenez pas la ministère en Zambie quand bana ba kota mbazaka développer les deux bimara esika na so le bima esika na mon noko pe bima esika na misu pe esika na si vous pourquoi ma possible na tout développement ba chérie nanga mibali nanga suta makata minene mibali nanga suta makata minene donc yakana yo là sinon to ndingi na tano so no sipanga kali na fandi bo okotara likata naza naza ndinga solo naza pinza ngapi naza mukonza ba position ta ba benga na mère soif mère soif pene donc maman mukonda ko siba pinza wa te bon donc maman mukonda ko siba pinza donc yena nga position sa bula munganga sa bula no naza te ngapi naza nanga ngapi naza nanga ngande tinaza pena mondinga na ndena vandi ngande naza pena maambwana éviter nga minute on a fait na parrainer ma bande papa ba conseil mikolo mamba ba position pena te papa nga parrainer ma balle belé non c'est dernièrement na auto parrainer les balles général mo bona telemi penza wana na mobile na nga pena marraine mobile na nga parrain siko yo général wana zo amoni ngai na beta maso te papa bana basi na subisa na ba position tata na mama position les biblique maman eza biblique eza bayebi yango papa mama tikala na position na wana ko mekata ko changer te ko kene mupandi te surtout bino mibali babala bino te yo mobala bali yo te otindikile bo aboni bo abi nso mpepeti abi ma mpepe ko moi so bi ma mpepe moi so sali boy c'est o kaka mui tu te trompes. Moi je te dis, moi position là. Papa na maman ils position normale ko ebota kabana yangwana. Position nzamba tinda yangwana. Oh nzamba yebi ke bana. Mais est-ce que bike mobile ne pas verser pas azo moi ça ba ole be masoko za dikolo pour affaire. Oh wana mobile mabe. Mobile mabe ndeni. Oui. Ya yango na loba. Depuis to yebana. Olambela ngaka ngai. Olambela ngaka mukolo ni oleta pona ma test batela na malewa. Bana ba ona tomate. Ngo pona binga ngeka bo le so pilipili. Oh ça ndeka na baenga wana donc na baenga mara kobenga mara te tika bana ye tika bana ne kota fanti oui bolobini tala moni ndo welo benga mara ya on a expliqué karate na loba trop de coller sa mobile ngai alors que kuta na pona ma desimo bala ma mafuta bile kalinga ma bien mafuta bien tu peux sortir là oh t'inquiète ala pela mafuta bile mo bakani ngo bien ale pela aliaka nini fufu na maboko malepi na loso na tshaka madeso wana na maboko akini mpona ngai ngai leki pesa mobali position nyonso tu ana ngo
besoin so on a besoin ndeti ngala na boya na ngati tout le monde na lifuni na ngala boso pe lisoko na ngabo ko ta kasolote na ko tsabo na yo kisu papa ma ils a kasolote au côté du katape papa écoute on a pas pour tout maman soko mike mabolo mike tu comprendre hein ma funi mike écoute on a pas mais tellement na obana ko ninga na muselulu wana du côté boni ko ba ko so mo ko ba bébé OK merci vraiment merci toki masima na ngonga babi ya madame tozwa et ya mabeto tika on a dit ba position ko faciliter moi si apesa mobile na ngamu ya lobi ya ko pesa nete so ba baleta aussi ba bébé parce que ba position ba casse ko na zuzu ya ngwana ya pesa raison na ye grâce pas pesa biki faut c'est pesa ba mobile so ko faut marquer tika kombo ko ba jouer marquer na ndaka libala ngai donc ça est fort moi on va aussi ba aussi ba ne be ba tikali habite na tikali be ko tembe to kangi jamais non OK merci akasa todo que vers la fin conseil numéro de téléphone plus 240 de conseil na ngeza pana basi o ba nyoko makapola mibali ya bozo lexa tango maman maman zo lexa tant je te dis ma chérie yaya pese pour ça papa na maman attends nzamba bakelo mikolo parce que ta position est biblique nous avons la position est biblique yo évite pas kaya bota ma basala position na jardin d'Éden avant bella bota ma position ça le mera ya wana bana basi nyoso mo pesa position papa na maman je vous bénis au nom de Jésus je vous bénis tous au nyoso basala position tata na maman on ça basala boy na modi ubile na combat Yesu na modi ubile OK plus 243 plus 243 89 93 149 plus 243 89 93 149 combien on a de pour le balanga pour ça pour nous le balanga mais dédicace ezate dédicace ya te ya na kata mai na kata OK merci Akasia grâce au en tout cas merci beaucoup à Namibali Thomas Katamine na Linarabino il y a trop donc je vous love vraiment à photo bon on a ninga mindele donc na Linarabino mingi maman na bilo moko no le belete lui baka ko marquer l'époque hein c'est mon bal penel lo aussi ba ma libolo to quand ça na mabele soko verso quand ça na bien ningi si oui a verser au marquer hein mko beaucoup na pena munyo après ba tuma petite modèle si banga so ba bana retenga na bale on comprendre au marquer l'époque na yo en tout cas merci beaucoup donc vous s'abonner à ça vous s'abonner merci beaucoup à toi Aurélie Lubaki moi à Paris donc ya on nous dit ba disona donc on a ngati kuna na kana makasi like bele mari donc balinga mutu boete Lubaki donc makambo no ba singa pesi na funa époque no on marque donc na marque ya ngwana et ça nga mo ba faut bien tout comme pesa numéro te mutana besoin nga benga yo na pesa numéro 3 neti moko sala ngi loko moko ya na telema na Western Union banda tongo ti 17 non apo abenga nga côté na douche nga na côté na douche te yo tinda comme ça nga na kena zo no tinde la yo to donner d'accord il y a un thème à Western Union depuis la manière que c'est 8 chiffres on a ils ont 8 chiffres ya surtout comme monnaie gramme ils ont 8 monnaie gramme déjà oui mais là il y a Western c'est ta degré en tout cas merci beaucoup OK merci vraiment ya madame Toso et ya mabeto tikiro malanda mokonja ba touriste na kata Bruxelles merci à toi les maîtres pour na musala vraiment grâce à de subation kitoko et merci à toi Vanette Binda na kata Belgique ba bon séjour na Dadi Manaka ya ngandeko Pierrot Malanda Liliane maman na Mathéo na kata Wesembe Josiane Dibwenge moi ça mbebo na Belgique et merci à toi Anna Vete Air France Hélène Mongomba ma copine privée depuis Londres moi na Londres Tongo azotonga tonga na king yo kenda poto sala kanini ba inde to tutali malasi